Twongeye kubasuhuza mwese abakunzi ba Military Story TV aho muherereye hose ku isi. Uyu ni umwanya w'amakuru yaravugwa hano mu karere duherereyemo ndetse no ku isi yose mu migabane itandukanye, Afrika, Amerika, Aziya ndetse n'Uburayi. Kubw'ibitekerezo byanyu mukomeza kudusangiza, turabashimira cyane kandi nkuko twabemereye ko tuzajya tubagezaho inkuru zicukumbuye zo hirya no hino. Uyu munsi tugiye kubagezaho n'iki Kongo icecekanye mu migambi yayo ku mutekano wa Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru yacu rero tuyatangirirane n'inkuru y'umutekano muke ukomeje kurangwa mu gihugu cya Kongo Kinshasa mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse no muri Ituri. Nyuma yaho Chief d'Etat Major General Richard Akasonga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo y'Umukigoma akaba ariho ashyira ibiro bye, kuri wa makuru atugeraho avuga ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yazanye ibitwaro byo ku rwego rwo hejuru. Ibi bitwaro birimo ubwato bwo mu bwoko bw'intambara bugiye kugenzura igice cy'amazi ya Kongo mu kiyaga cya Kivu, muri Kivu zombi y'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru, ni ukuvuga kuva Bukavu ukagera i Goma. Ngo Kongo yaba yatumijeho rero izi ntwaro zo muri uru rwego ngo kugira ngo ihangane na M23 ndetse n'ibihugu bibafasha. Si ubwato gusa, ikaba ngo yiteguye gutanga ku butunzi bwayo ngo ihabwe n'ibindi bitwaro bikomeye byongera ku bimaze kuhagera. Andi makuru dufite nuko kugeza ubu hari ingabo za Amerika zimaze kugera muri Kongo, ngo mu minsi mike zikazatangira guhugura abasirikare ba Kongo ibijyanye n'intambara, haba barwanira mu mazi, abo mu kirere, abarasi bisasu biremereye ndetse n'umutwe w'abakomando. Ikindi ngo kuri iyi nshuro ya mbere ntabwo ari amato gusa adasanzwe y'intambara yazanwe gusa, hakaba haje n'indege ifite ubushobozi bwo kurasa ikanatwika kandi iri mu ntera ya kure. Abahanga mu bya politike bakaba basanga Kongo igiye kuba yahangana n'u Rwanda cyangwa Uganda nk'uko yagiye ibigarukaho kenshi, itanga ibirego bishinja ibi bihugu byombi ko ari byo nyirabayazana w'ibibazo biri muri Kivu. Nanone kandi hakaba hari amakuru avuga ko mu cyumweru gishize muri Kivu y'Amajyepfo hari umutwe w'abarwanyi bahabonetse ndetse ukaba warakozanyijeho n'ingabo za leta ya FARDC, ariko kugeza ubu amakuru avuga ko FARDC yaba yarakozanyijeho n'umutwe w'abanyamurenge witwa Gumino. Ni nako abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge bakomeje gutabariza umutekano wabo ko utameze neza. Andi makuru nuko Kongo ikomeje ibiganiro byayo n'igihugu cya Afrika y'Epfo ku bijyanye n'amasezerano bari baragiranye yuko ingabo za Afrika y'Epfo zazaza gufasha Kongo mu ntambara yo guhasha inyeshyamba ndetse n'ababashigikiye, nk'uko leta ya Kongo yagiye ibigarukaho ko umutwe wa M23 utagira icyo ukora udashigikiwe n'ibihugu by'ibituranyi. Ikindi ngo ingabo za Kongo zikimara kumenya ko Chief d'Etat Major yaje gukorera hafi naho urugamba ruri kubera ndetse ngo n'imirwano zaje byabateye morali, ngo intego yabo feri ya mbere ni mu Rwanda bazagarukira. Andi makuru ngo nuko perezida wa Kongo yaba yaravugishije perezida wa Tanzania musaba ko yamuha ingabo zihariye zaza gufasha Kongo mu kibazo irimo. Perezida wa Tanzania ngo akaba yaramusubije ko icyo kibazo adahita agifatira umwanzuro w'ako kanya, ngo byigaho nyuma akazamuha igisubizo. Twabibutsa ko ingabo za Tanzania ziheruka muri Kongo mu mwaka w'2008 ubwo zari ziri mu z'umuryango wa SEDEC zarwanyije nanone M23 ubwo yari yobowe na Laurent Nkunda. Reka mu kanya gato katarambiranye nze nkugezaho indi nkuru nayo nshyashya itariho ivumbi. Tudatinze rero M23 yafashe ikibuga cy'indege cya Rwankuba, imirwano ikomeye yongeye kuyihanganisha n'ingabo za FARDC. Ni imirwano yakomeje mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu mu bice bitandukanye bya teritwari ya Rucuro. Ikinyamakuru cyataye iyi nkuru natwe tukayiboneraho kuko twari turi kumwe nabo kibogamiye kuri M23, cyanditse ko mu mirwano yabereye mu gace ka Ntamugenga muri iki gitondo
yarangiye M23 yigaruriye ikibuga cy'indege nto cya Rwankuba n'ikigo nderabuzima cya Rwankuba biri muri groupement ya Bweza muri teritwari ya Rucuro mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Iki kinyamakuru kandi gikomeza inkuru yacyo kivuga ko abasirikare ba FARDC bari kumwe n'abarwanyi ba FDLR bahunze berekeza mu mujyi wa Rubare. Cyokora yabaye M23 na FARDC nta ruhande ruremeza aya makuru. Ikibuga cy'indege cya Rwankuba gikunze kwifashishwa na FARDC mu kugeza ibikoresho bya gisirikare ku ngabo ziri ku rugamba na M23 mu gihe byakwemezwa ko cyafashwe na M23 byaba bihuye umutwe amahirwe menshi yo guhagarika inzira y'ikirere ingabo z'igihugu zihanganiyemo nabo zakoreshaga mu kubona ibikoresho. Reka rero nkubwire ngo wakoze kubana nanjye kuva dutangiye inkuru kugeza isoje. Reka tukubwiye ngo turacyagukunda cyane, wowe icyo usabwa ni ukudukurikira, nawe ntacyo uzigera utuburana. Ndagukunda cyane.